Thokozani emakhaya ngiyanibingelela, nibingelela ugogo Mahlase lona. Ngithi namhlanje ake ngibuye sike sibambe i-topic esingajwayele ukuyibamba. Sibambe i-topic lena yemoya. Imimoya-ke iyasihlupha kakhulu singabantu laba benyama. Namhlanje ngithi ake singene kule topic sike sikhulume ngayo. Ngizothanda ukuqale ngikhulume ngale mimoya lena yobungoma ngoba iyona ebukeka iphakeme kakhulu kulezi insuku. Imimoya loyena wobungoma, umuntu osuke umngoma, umuntu ekusuke kukholelwa ekutheni ungenwe yimimoya yabantu abadala abangasekho. Kukholelwa ekutheni umuntu lona osuke engenwe yile mimoya yakubo, esuke imdlozomela imimoya yamadlozi. Kuphinde futhi kube ukuthi le mimoya iyakwazi ukuthi ihambisane nemimoya yendalo noma imimoya kamdali esuke nayo idinga ikhaya lokuthi ihlale khona ukuze ikwazi phela ukuthi ihambe lapha isizwe. Umuntu osuke engenwe ile mimoya lona usuke edinga ukuthi ahambe ayothwasa ukuze phela akwazi ukuthi afundiswe ukuthi le mimoya uyimiselela kanjani. Aphinde futhi afundiswe imithetho ekumele phela ayibambe ukuthi aphile ngayo ngoba yena akafani nabanye abantu abaphila kulo mhlaba ngoba yena uwumuntu ophila kwele kanyama kodwa behambisana nemimoya engasekho kule mhlaba. Usuke edinga imithetho ezohamba imguide ekutheni yena iyiphi impilo ekufuneka ayiphile ukuze phela angaxabanisi isimo sempilo kanye nesimo lesi sokulapha kukwazi ukuthi kuhambisane. Umuntu kuphinda ayothwasa ukuze athole umuntu osehambile ibanga elithile kule simo lesi sokulapha ozokwazi ukuthi amsize, amhluzele le mimoya, ahluze imimoya emihle akwazi ukuthi ayiphakamise. Mese ehluza imimoya edinga inhlambululo akwazi ukuthi ayihlambulule. Mese phinde ehluza imimoya ekuyikuthi udinga ukuthi ayilahle lena sike sithi mibi ehambisana nabathakathi nabakhunkuli. Ukuthwasa-ke kusiza ukuthi-ke aphinde futhi lo muntu lona osuke emthwasise abone ukuthi ngempela lo muntu udlozomelwe imimoya yedlozini ngoba kukhona imimoya ekwazi ukuthi izenze sadlozi kumuntu kanti akusiyona imimoya yobumnyama, nayo efike ifune ikhaya kumuntu, ihlale kuyena umuntu uthola ukuthi isizakhelene lana kuyena njengemimoya lena esithi izizwe. Kuphinde futhi kube nemimoya ekuthiwa ufufunyane noma amafufunyane, nayo anama-symptoms asimila kulama-symptoms lawa edlozi ngoba umuntu osuke engenwe yilo mmoya uma esekhaya ukumthole equleka njengomuntu ongenwa yidlozi, umthole lo muntu lona ewumuntu ongena kwi-trance njengomuntu naye osuke etshengisa ukuthi unemimoya wedlozi. Aphinde futhi abe umuntu okhuluma ngelimi, akhulume ngolimi olungaziwa. Aphinde futhi abe umuntu oshintshayo ngishizwe, akhulume ngezwi engelona elakhe. Aphinde futhi abe umuntu oluza i-control yomzimba, umthole naye edlidlizela noma kuba khona ama-symptoms etshengisa khona ukuthi la phakathi sekuyajika sekuguquka lento engaphakathi kuyena isifuna ukuthi kube iyona ehamba phambili ikhulume. Aphinde futhi abe umuntu ofana nomuntu obhulayo, akhuluma iy'ndaba ezijulile zasekhaya othola ukuthi lezo ndaba zinokunuka nokuxabanisa ekhaya. Loyo muntu usuke naye ewumuntu ongazi uzuthi unomoya wedlozi kanti cha lo muntu lona unezizwe noma unamafufunyane. Okubalulekile-ke ukuthi-ke lana lo muntu athole umelaphi ozokwazi ukuthi-ke amguide, amgeze le mimoya lena ngoba le mimoya isuke imibi, imimoya yezizwe nemimoya yamafufunyana idinga ukuthi ilahlwe kumuntu, ingaphili kumuntu ngoba nayo le mimoya inokuthi ibe nama-demands ayo, ifune iy'thebe ey'thile kumuntu ngoba nayo iyathanda ukuthi iphakanyiswe iphiwe amandla. Iyayithanda futhi-ke impande ehambisana nempande lena yamagobongo ukuze phela iphakame ithole amandla more and more. Yingakho-ke singena ekuthwaseni ngoba uma ungena ekuthwaseni lo muntu lona osuke esehambile
wakwazi ukuthi athole ulwazi ekutheni imimoya imiselwa kanjani, uyakwazi ukuthi ayikhethe le mimoya mese elapha lena eyiyona edinga ukulashwa emihle yokhokho bethu, ayiphakamise. Mese mekuwukuthi umuntu unemimoya lena efuna ukuganga ngaye, efuna ukumenzisa izinto ezimbi, efuna ukudla kuyena kuphela, engafuni ukuthi iphilise isizwe, ayilahle leyo mimoya. Okuyikona-ke abantu abadala kubaluleke kakhulu ngoba uma kuwukuthi uphakamisa imimoya emibi, uphi izithebe, imimoya lena emibi ihamba ibe inkinga ekhaya, nakwizizukulwane ezizayo ibe umkhokho omubi, ibe inkinga nasedlozini ngoba idlozi liyahlehla uma kuwukuthi kukhona imimoya emibi ekuyiyona esiyidla ekhaya. Sithi-ke makhosi amahle, siyathemba ukuthi kukhona lapho esikhanyisa khona. Sithi akudede ubumnyama kuze ukukhanya phezu kwesimo, kukhanye njalo kukhanye ekujuleni kwemsamo, kwande njalo emakhosini amahle makhosi.